Yoro utrai. Sisian berkeburan berkejiro kalong syublay uba lakar ku yang ingin daga wai kum kani kesngi. Ya ka mangi ingin dalang kum ne kanya kani kayeng jong ka jing tuai ya ka bangini yo ya ka por ya bangini syakrilang yu utrai no put im jongi. Parka jing kublay ka bakerpang ro kalong syapi baro kan ki banget ki balai ken mau ken na ta jongi ha ki jing tuai ki jong pi. Ay skam ba mangi long kum ne ka mangi long mentar ne ka daw pi kershan ma pi ken ha ki jing tuai. Tu try sa ai kanang bakraw na ba jong pi bo nang punroy kerhai ru ya pi ba ka yeng kasem jong pi te mentang ini sedang no ye ka bang ini puli ya ka ni ka siti ka ba ar jong u Petros minang sula ya ka bang ini puli ka ni ka siti ka kong jong Petros mentang ni peteng pat so ya ka ni ka siti ka ba ar jong Petros Lingkot ada ngikren ya kan ke city jong Petros lese mong in a nutshell na ngikren kelum ya kakakan spang jogai. Ka city ke jong Petros ka baar ngilawan ong kakren spang jong kane. Knowing Jesus. Ito ya u Jesu. Magasak banmai kane shibet tu yo kem ni ko we ha pipule ya ke city baar jong u Petros kamot ka khot jangi bang ni dei ban tip ha yau ni ken u Cisu uba mga pinginget pat ni mane bakalong kebadan kamba ay bikum cuk pengintip. Haga ni kabenta kabaning kong inya kta ken ya kani kajingkren ay kublay. Kajingkren ay kublay. Kabanay na kalnong kabaning kong berkot kabaning kong bat baar tang ar khot inya kta anta janmit. Akan mau kapua masya dang rit. Abaya bam ja berbor ngim ji yok palat. Tang ti babam kado yok tam kado. Harap bunsin yo ar khot Sebentar tak arkot kan ai pi terai kala biang pat na kedang ya kamen sim jongi to ngi pai habilai bat kani kar jingi kai ngan ngapen pia ha ki rukom ka baning kong ni kata u Petros unong tho bat ka rukom tho ya ka chiti par u Petros u Syakri bat u apostol jong Kris kabalain kata kinong yo ya ka chiti bat ka basau ka rukom ai jingkublai hai kita kipor memecah kajing ai kublai sedang kalau hak dulu kom kita ini kibentai kepengin ya pulihkan hak di kena pai sengi tengina pai bet kena maka po kena shem tengina pet sini kebentam kong Petros bolong nong tho bat ko kom tho ya ka siti tengina pulih ya kita ket khot we are lie Simon Petros usyakri bat apostol Jesus Christ hai kita kibala yo ya ka jinget bakodor ringkat bat ka jongi Daga hok ublay bat unong penem jongi u Jesus Christ. Simon Petrus ning tatang iti kintin habi na ibutag baning kong. Unong to hagani ken ka jingto ka jong u Petrus lasay kadar ba de Simon Petrus. Kindiat sepang jong ni kintin Simon kani ka kerteng Simon kadai ka kerteng Hebrew jong u Petrus. Ngilam ong kadai ka kerteng terai jong u Petrus. Namar de Jesu ka ba ay kerteng ya Simon da u Petros. Baru ka de ka kerteng jong ka way na ki jat Israel. Kabalong ken Simon. Nang ta ka ka kerteng Simon Petros ka mangi iya ka ka dukhat ka maningkong ka kerteng Simon Petros dan ki puara ka balathok kemniru Simon u balakhot u Petros. Katay kerkom to akit ki art li kerkom ha ka Bible pincham kan ha ka testament ka batmai tang ha ki gospel but ha ki kam ki apostle pincham la to ado real pusan sin. Tapi pet na kita kin king to Matius Lukas Yohanes Markus bat kam ki apostle. Kum taken kani kin Simon Petrus hangne kasay kadar ka to yano kamot yano kata kamot ken ya u apostol Petrus. Kani ken kasiti ka baar ngilaban ongken ba kadai kasiti bala tho da u Simon Petrus. Hoi kadang kejingata nganam lak menuan rai kini kejingata jom ki restart pulih Bible ki baong bagi kadai kasiti ba a jom Petrus lak menum day u Petrus ba tho kini namarang ini bisa na kerkom style de ya ka style tho Greek jom ka nikong Petrus but ar Petrus kaya per giway wan ra ha di kerkom nganam mak ikam wan ra kita ki barkhot hanrai to ni chu shimbet kembala tho hang ni bala kamno uday Simon Petrus ba tho gen ya gani ka sithi hindiat sepang jo gani ka kerteng Simon
ha ka Greek Bible ini ha ka Bible Greek kam sim tho da ka te ka kerteng Simon ka matho mangi ha ka kasi re ka tho Simeon an rai ka ne ka kerteng ka tho ne ka mot yo ju hi ubrio ubolong ken u Petrus but ka ne ka kerteng Simeon ha ka testament ka matmai jong ka Bible kasi jingi pin bala ho hadu nyosin dan kapor baga mutken ya Simeon ken ubolong ken utu ken department jong gajat Israel Simeon nang tadan kapor baga mut ya ubri pat uwe pat ubakerteng u Simeon ke mengipet ken hagi gospel lene kala ben mut ya u Simon Petrus komba kamut ken hangne kendiat cepang juga ni ketin Simon ka kerteng Simon ngila men ongken bakadai ka kerteng Jew kaba ki Jew it ini ki Jew punan kampai kaba kin a ki konchen rang jong ki ha ka spa snem ka beningkong hadu ka spa snem ka ba a kamut bon ba ki Jew ai kerteng hon jong ki konchen rang da ka kerteng itu ki por jong kita ki spa snem kalong tek le si kambalong ukasi jengi ka ba ki ai kerteng kon kraw ba tin kraw tang hane po balang jong ni ki bon ba nang ta banisya ki bon ba dai sikiwi pat kilo ha kata karukom te kane kerteng Simon kane kerteng ken ke bolong pat ba ngilam lang hata karukom but nong thok ni persai kedar na marji la thok tak Simon kila ban suto bakla te ketau suto Simon Petrus ka kerteng Petrus kade bong Jisu a so Simon ka mot ken umau umau siang rei umau maurit haka Greek kumut umau kani keteng Petrus. But tengi Petrus kiwe pergi jing thok juga ketin jung blay ya kani ka keteng Petrus laju khotru da ukefas. Kefas kadai ka keteng Aramik nani kadai ka ketin Aramik ken ya ka ketin Petrus kamut hi ka ju hi kamut umau. Tekum ta kena pa pi ka keteng Kefas apo jong ka jing thok juga ketin jung blay ka thau ni kamut hi ya Petrus kene yo Simon Petrus te unong tho edi kisiti ulong ken u Simon Petrus karkom tho iya kene kisiti te pan sekitar kabar karkom tho iya kene kisiti karkom tho iya kene kisiti la long ba la tho ningkong ken ya ke kerteng mangi ha bangi tho siti kumbala yo jingkai ken ha ka kitab ya ka kitab jong Jacob bat ningkong Petrus para bor kenya pa mangi ya kini kisni minta mangi tho siti ya ka kerteng jong ni kinong tho ya ka siti ngi ju san hatrai do na ha ka bakut do harai ki por ki min chua kam shim long kumta nong tho ya ka siti u tho ningkong tam ya ka kerteng jo bat ngan sai tho nagadaw balai na chua jong kane asya ye ka bangan batai nang no ka wan kane ka history kom tho ningkong ya ka kerteng ba tho siti kane ka wan na ka culture jong ki Greek lane na ka kom tho literature jong ki Greek haki por jong Sim Alexander ken ki pen roy kane ken ka kom tho barkum ta ken namar bakani ka culture jong ki Greek kala sothiet ba ha ki jugi basa ka than jong ka Palestine kumtaru jong Petrus ki purtho bot ya kani ka ek ka ki Greek ki le long mangi kasir kumjo ha ka ba ken ka tai ken ka jinikai jong ka sri sakni ken ka lar sothiet bangi kumta mangi ring la purtho bot ya kata karukom le rukom hikai chongki Galong komta te Petros ucu purtho bot ye kar komle ken jong tai ki Greek minot to kadao bo balai ba tho ding kong ye ka kerteng kadao ba tho ding kong ye kerteng kadai na mar ba hai ki por min shwa ha ba ki tho ki kot ngane ha ki tho ki tho ha ki kot kali ni yong ki scroll te komta kan shem ka por bantit la ja ba tho shadin du ye ka kerteng Anuk sa namar ka scroll kan reben kat kene de kan reben kum ne kat ba phin pling chin si tai ben tip ka kerteng mana ba thoi kan la chimpor anuk sa kum ya ka scroll jong u Isaiah ka kot kli jong Isaiah ka kot kli jong Isaiah ka bala tho namaram shuam dan printing press dan ba print Bible kum ni hanrai chu tho da ka kti tang ka kitab Isaiah da phiplet ka kitab Isaiah ka sne ka scroll jong Isaiah ka jerong la kam no lai po pot
Te mental jaya ke ba ngaplit ban tip ya ke kerteng seterai du sedin du ngan hak ban wak cekalai puput ban plit kan you tu kai. Tetap. Đấy. Te kum ta kan tho no ningkong kan ya kai. Ya ke kerteng. Te dak ba tho ningkong ya ke kerteng ka jing tip no nabas dang mano ba tho kan pelong kan yikin nong pule bakin sngau tenat. Om tang bakin sngau tenat ndrai bakin sim khiar ha baki pule gitu ka. Jing tho nama kitip mentah mana ba tho ya kan ni. Mangi tingi subhai ni singi mentah apa ngi kwa bentip kan yung nong tho jong ka kot chu bet ya kerteng. Hak mat do jong ka tu ka kerteng jong ka kot la don ru ka kerteng jong wei. Jong nong tho arai ki por sa kam long kom ta. Tagi pet ni ka dur le sikan chai. Le sik scroll kin long kom ni ki scroll kin long hat kur kom. Ka le sik kan ban kom tai. Kat ban plate ya ka tai lanon lap. Nai. La ka jurong lai kom mang ong pi kitab jong Isaiah. Le se la plate ka long hat kur kom. La plate pi ino ka kerteng na malai ino kerteng kala sutu nat pi ban kwa ban. Puli de na ka daw kan bau Petros sa tho ni kong ni kai. Ya ka kerteng. Partiwe paru kum jo ken kinong tho ki por shwa ki tho ni kong ya ka kerteng kham tam ki shiti jong ki. To ka tu ngilai kot chapang nong tho bat ka rukom tho shiti. Tam tang ina phai na opat chak ni ka benta ken. Ka baar ka bakren chapang usyakri bat u apostol jong u Jesus Christ. U Petros uang ni kene u Simon Petros u Syakri bat u apostol jong u Christ. Tengnya phai kin yak ye kitiki atli kin tin ibadan kam bhai ngi bangin yai yo jing pen ken mau. Kabaning kong ni kin Syakri bar ka baar kin apostol. Tengnya phai kin yak chapang jong ni kin Syakri. Orang ni translate badai kan kin Syakri kat kum na kin Greek nama kin Greek kan ya kin Syakri la tho dulos. Orang ini translate ke bakambiang tin kedai merau. Kemudian Petros sang ni, ui tho el ni budi uta merau jono, jong Jisu. Tepan long merau, ngina man sko tho, hagar ikut kum nu ki berkat Jepang jong ke jinglong merau itu ki por ki bamenshua. Hasyakan warak katang katukan ni, kemudian kong kan, belong merau hak itu ki por kemudian ke ni, ban syakit. Pat bansa kam try pura da ukinrat kewat ma pi pim long try da la di hare tu ukinrat ba thit je pi udai try je pi dela jai ka ba ma pi long brau jono jongno phemla ye ba phinle hala ka jong ka jingkwa ka mon jong pi wat ya ka la ka jong ka jingem ru na ma ble na ma phim long try ma pi te ba Petros ong kan ngade utau marau jong ukres yang ala long try da mano da ukres te ka jingkeli ka long bapinap keli di ka long kane hatu mono belum try ka jing jong pi Rapiong ada Syakri ni ka Syakri jong ukres hatu ulong try ni ha ka jing jong pi nanta belum merau ka ni ki por kamut sok kumno kamut ban tang na ka benta ka jing mu jong kenrat Najik berkat ni nak tajik kamu lagi. Tang nak tajik kamu dong kerat bet. Tu keli lagi lebih orang mengenai Syakri dong try. Jisu hatu pitmu ya kajingem nak tajuno. Nang ta sakit kawai belong merau itu kipor kabut ban pediang maka monjong kerat kadi ke monjong ah. Hatu pidai ki Syakri dong kres nak yang hot. Kamu habi ni kamon. Pimon ni kai bau kres sumon ni pibubuan ki monjong pi ni. Perkama kado Balong unong tray ka kam ka bakirpang na marba ukinra chung ulong ubananam. Kata di ka jingot. Habang Syakri. Dan habang merau ka na iti kiporum sa kisuto at igurkom. Tila mga mapinyo nila iti Syakri ki merau yung kres idan kami ng suto ko masuto ki primerindal. Kailangan mapinsuto. Baka ni kitin Syakri kam tau ni kam mutkin yakum gitu ki Syakri ki bawan tre hayeng jongi hayeng jongpi kam tau yakum gitu. Ada ka tau yakum kita. Ki Syakri yang menta. Bab ibu hayeng asam jongpi tang syutut ka keren kila petno. Ndera. Para mangit bayeng masam jong agi itu ani bakar lembur gini ki nong tre hayeng ngomlong nomor batak syukur lembur kalai petno. Selang mat banyok beriuru. Đấy. Rei ki mrao ki pom shua. Ki mla balik kum ta. Ki tang su pet le. Skak mane la ki pet nau kenra.
kat kum ka hukum jong ki marom la ban tuet yaki ondala yo iki sedene ki halo jong na adu kata ti sekri yang fi mla mle kum ta kadar fi ong ngade sekri jong kres pet iki dei kiles ki dei ne am bat kata ka jong kam jong fi kindiat ha ka bible yaki beri ki bakrau jong ka testament ka berem kum ya u Moses kom yau David laju koru ki sekri jong ublai ka mut ila koru mraw no jong ublai kat kum kani ka jing batai jong kani ka sak tujen kat kum ka jing batai jong kani ka sak tujen ka sak tujen ka dai ka Bible Greek ka baningkong tam e ban translate nagaktin Hebrew haka spa snam jong ka jing jar jar ka bala kumno dai na du lai spa hadu ar spa snam e jong ka ting translate ya kani ka Bible na ka Hebrew sya ka Greek la khot ya kata ken ka Septuagint ya ka baki Kristan jong ka spa snam ka baningkong baar ki ji puli ba ken ya kani ka bentang ka Septuagint ka ong ba yau no yau bo blai upa ban syakri lene ban pin banane ban nyalap ya ka ktin jong u ya kumuta ke la jukot ke umarau ke jong u blai barau jong bat kadur jong kane ka Septuagint jong ka kitab Isaiah yang belabo opo museum kalong kumtel belong tangkum ka information nam ta jong jong pi baru Petrus men bau tho ya ka sithi ka ban ningkong kajong u klem penan kam kan pen itu ile dia bau de usyakri jong kres hari ini kestibar ai kata kajik sai kedar kan bangang ada umarau jong u kres jisu tetapi ong ada umarau ada usyakri jong kres to ngnya perkat pa apa yong ni lagi syakri jong kres ni da mut nem ke mamut u Petras li ke mamut ki syakri jong trai ki por jong kas pak slem ke baningkong Taginya pa no syakri ke kentin kami nyong kan u apostol jong u Yesus Kristus. U apostol jong Yesus kateng tin apostol kadai belau penkelan lisik belau penyesok di artlik tin Greek kami kong apo kabut na from yung pereng but kebar castello kebamut ken banpa lingkot kasimut bet abung apostol kabut banpa tusen banpa tamano no kau tahu kau berpak na ublay. Ki Greek min hindai, berki Rabi jong ki Jew, ki kai ni ki ongken, bala jipunan kam kan ya kentin apostol, ya kinu ki beriu kan ki balong kinong lang ktien, lani ki balong kan kita ki kinong mikmat, lani ki representative, lani ki ambassador, jong no ki por inshallah jukot kan ki apostol. Kendiat apa kena cepang jog di kekejong ni ketin apostol la testament ke temai tu ngin singap ha ya kena balong badan kam ha ke testament ke temai dan arjat ke rukam pendan kam ya kena ke ketin apostol kabaning kong kadai ka bakadau ke repang ya ki khat arngut ki apostol jono jong Jesu plus lesi ong no bat apostol Paul Perkendiat kidan ken kita kinki kriteria ni ki jinglong ki badan kam ken ya bandan la jati wa ye ka pinkop ya kate ka kateng apostol ha kate ka kerdan ka maningkong kini di ki jinglong ken ki badan kam ya ka ban kindan ken ada nyiwan ha kate ka jat maningkong jong ka jingkot apostol ka maningkong kidai melonggan ki bala saki ya ka jingni pat jong Jesus Christ da ka kmat dok jong ki kini ki bamla ban saki da ka kmat dok jong ki ka jingni pat jong Jesus Christ ha ka jinglong dok kemla melong apostol nang tabaar balong ubala sajit ken sajit syai da musim bakut kemalong apostol Paul hakam nang kendar ka dukasan nang tagabalai pat bandan ka jingla banle ikidak bat kikam kikam pela leni kidang kikamba leni ong ki sign and wonders sakin pareng kini bandan ni kita ki jinglong la pikwa ye ka pinlong ki apostol ken ki bakat kum ka kedan ka maningkong handrai to ngintit ini kawai kom kini ki jat apostol kebahakedan ke meningkong kalong ke bamla asyuk bandan hakini ki sengi jongi menta kom kini ki jat apostol hakedan ke meningkong nyemla asyuk ya ke bengindan so karkom pendan kam baar pat ya kentin apostol karkom pendan kam baar kalong kene ka kedau kulum ne ki wei pat ki brio ki balapa
let's say daga balang balong kin nong lam kubor nong lam ktien jong Jesus Christ kanuksa ba syai ba kum yo Barnabas la jukot apostol ya u Andronicus but u Junius la jukot apostol ya u Epaphroditus la jukot ru apostol na tin Greek apostolon hak tin kasing nilapin kelas tin nong ktien nang ta ya u Silas but u Timothy la jukot apostol. What did you suruh lah? Itu hukum apostol. Kitab Hebrew. Kanini karukom penengkam ha kedan kabaar. Kanget la jias ngau, ngamin suang la jias ngau kicing kai kan. Apo jeng kabalang Kris. Are ngamong pat kini ki pastor kicing gibalahika yang harai gitu ki bak hamre menendai. Kiju hikai kiju ong kan bahapa balang Kris menten apostol. Oh ini. Ya just ngom kata. Asyakan keli ini kecing keli api. Iba yas ngol kata kecing hikai. Hato hapo balang Kris dan missionary nem. Oh nem. Oh. Sabang ni. Anda mengalas tadi nang layip niya. Ngasyam ba kani kecing ong ba hapo balang Kris dan apostol kalong gen ke ba ipaw bit mapin kana takurkom. Mabalay, nama kakitin missionary, kakitin Latin, ya kabala siyem na kakitin Greek apostol hi. Kabun missionary, para apostol kani kaju. Kani kaju. Laka banong kum ni. Banong missionary biang, banong apostol padang biang. Let's say menikalan hakaway pa kakintian, banong ong kpa biang, ong fadar biang ra. Pisu tu. Ong teman besan biang, ong elder biang ra. Say. Ano kani kaju? Tapi susah akan dikurkom, sekutu akan dikurkom. Baka jing pedan kami ya kekerteng apostol daki katuk ni kinhun balang kanya ni kesni ki meminta. Kamde kekedan ke meningkong, kade kekedan bakumno kebaar. Ndai mangi kade ke balang nilai bet bangi namanya ai kade designation da kerteng apostol nama belai yo babon ki sutuk bakala. Tekum ta ke nilayat kamta me da ka pedan kam daki pastor kita pesan jadi kon bakumta terter. To yo kemba kidan ke balang gen ki bala ai kerteng kinang lam jongki ni designate ya kam jongki da kerteng apostol lapi asngau ikum kita kemut yo i da kami ker kom i ke baar umut ki apostol ba pha da ke balang dei bala pha direct no to kures ke balang kita khaar plus grupo ke jipen kami ya ketin apostol ha kedan ke baar lam nong dang biang ha kedan ke meningkong te ke bamla melong satya daleleru ya oh kita tenginya phai menta saya bentar kepala kinong yo ya ke siti na ketika lain rong blue ha kita kepala yo ya ke jinget ku kabakodor ringkat bat ke jongi da ke hok ublay ban unong penem jongi Jesus Christ singnya pai ke dia ada bispak jadi ke bentar namar ba kane ke siti kadai ke siti ke ba ala rangi bisa na po kalonong balai dekat ke man ningkong ar Petrus Kumta kan sengudai bau Petrus ulato ini ke siti seki juhi kiba yo ya ke siti ke meningkong jong Petrus dan ipet dan ningkong Petrus nang meningkong dekat ke meningkong ulato sekine ha ki sok snong jong ke jing penwer apa Pontus Galatia Kapadokia Asia bat Bithynia kita bela yok kan ya bangit besar kita jaga bela yok kan isti meningkong tekum taru kan ke isti baar kin dei kita parab ngai bi kita jaga dei ki badan hakathan jo Asia Minor ye ke mentang ni khot kan ke Turkey bat ngalam nong kan begini ki bangit kan ki bela yok kan ye ke isti meningkong bela yok ru ke isti ke baar jong Petrus Tengnya pai kendiat sepang jeng ini kijing batai ni kentien. Kani ka kentien ing gabato yo ya ka jinget bakodor. Yo ya ka jinget bakodor. Kani kentien yo kani ka verb yo. Kani ka verb yo ka kit ya ka jingmut bandon lene ban yo da ka ba lamang kerpang obtained by lot.
Kaba pen I bakan ni ka jinget ka long ka jing ai jong ublay kaba ki la shuyo ken mau ka jinget kaba piyo wa pinget au Christ Jesu kam day ka jong pi hare ka jing ai sko ba ublay nga ba pi Ephesus ars po ka pang jong kata kani ka jinget te ka bang ni poy bang nget ken how try jing Jesus Christ te ka jing ai no ublay kada wa sarang ba pi dan ka jinget la jay ka ba utray am ai pi ka jinget ken mi yo dan mini kadang bagi sendra jong Jesus Christ kin sakarpat yo kin ko try to pun klan nya ka jinget no ya ka jinget jing na marutau ba ai utahi balaan pun klan nya no ya ka jinget jong ajang pi kum tar kum jutung nya dawai kum dawai lem maki kane ketin ba kodor ya ka balat pun klan ti ketin grek iso timon kawan na atli ketin grek isas ka bamutkan ka jingnya ringkat equal but ka time ka bamutkan kaburam na ni kamumutkan kador. Haka Greek time kumut kaburam namut kay kador. Tara ka jimut. Ya kani ka kintin isu timon lapnan kam na kamta kinong way kibala yo ya ka hok balong kinong song sinong kibaya ringkat bat ki try muluk. Asakan batay kani kanang pinsngoto. Abaw Petrus pun kami ni kintin isu timon utaw numut ya kani. Wang katu ka jinget ka ba mapiko ki banget jung ka balang Asia Minor pilayo kadai ka jo ka jinget kan ka ba ublay ai hangiru kum jo ka mat ka jinget ka ba pidan bat ka bangi dan kami per kaya maringkat kum jo te unono banget hau Jesus Christ lama pi song si jrong le no ro pi song online kum jo Pi maskap online do kumjo. Ka jinget ka pidan hau Jesus Christ ka day ka ba kumjo kumbaki apostol kidan. Ka day kumjo. Maria ringkat kumjo. Putra sekwa ban pikan mau ki sepang jong kani. Ong kan mau kan ba katu ka jinget ka ba pi dan. Ka day ka ba kumjo kumba manga ma piru idan. Nang tasok ni nakintien kan kahok ublay ban unong panem jongi u Jesus Christ tingnya pai kin gat sapang jong kijing batai ya katay kintin kahok namar kalom kebadan kam mengin yo jing shai ya kani kintin kahok kaktin hok hang ha kani kijing thok jong Petrus kam thau ya kahok kabalan nyo sanga bersepi lene ka imputed righteousness harai ka thau ya kahok jong Jesus Christ kabalale na kamta jongi da ka jingyap pada ka jimi pak jong u Katahu ya kata. Kadai ke jingle jong Jesus Christ ke bala pelong kan yang ngi banget. Bangin don kan yang kata ke jinget ba ke jinget dai kan ke bajan bat ublay buk pa chong ubah beneng. U Jesu hot ni tip ba ulong ubah hok. Bat ki banget kan kelong ki bahok dai ke jingle da ke jingle jong u bat kum kita ki bala yo ye ka hok jong u kadai ye ki kan ya ke bakin tebe bat em halakas ni ya ka hok jong u. Kadai ke jinget tu jong Petrus. Kadang dia kali kecing tai, ya kali kecing thok jeng Petrus habu ongken kahok ublay, kikintin ublay, kadang kecing tai sepang jeng kikintin, la kamut yo ublay buk pane, la kamut yo Yesu ne, telang bisa pat naga grammar kan, naga kum thok ke grammar haga kitin Greek, kan kitin ublay bat unong pedem, kathau ne kamut yo way. Kata kamu kata tang ya Jesus Christ. Kamu Petrus hak ni itu bau Jesus di ublay pada ujuk kepor di way unang pedem. Kadi kalau kemudian kamha namar bakadi kadi jingkai tenra jeng ketin jeng ublay kabai itu bau Jesus uday ublay. Kendiat kani kerteng nong pedem kerteng nong pedem ha ka teston berem kadai kebala jukuran lene jupunan kamha sya uyawe lene sya ublay. Bateng pat pini ikin melapanan kam rusya u Messiah. Hagani ka shiti lapanan kam hadu sansin ya gani kerteng nong penem. Bakadai ke melapanan kam kambun sin na baro ki kitab kenjong ke testament ke batumai. Kajing yai ben rap jong apostol Paul ini kerteng nong penem habidai bu Jesu ke pedisai. Baya ke kam jing penem. Baya ke jing penem. Lale de ukura sening lam lahani kerkom.
Ya kam penem jong Jesus Christ. Ubakloy ban pelat no yang ikan na kanika perthai ka basneo bat ka perthai ken ka kriang bat ka bamutlo. Kata ada kecing mana bohong Jesus ulong no penem ubakloy pelat lo dengan pi na kanika ka pop ka bate ka bakho minga ba pi. Nang ta ka bakado pat ni nyakta apo sa bakot atat karukom ai jingku place dang gi por gi mensua tu gi play ti ka khat ka bar way ar lai. Tolong ba on penman bo na pi ya ka jing e ba ya ka jing suk ha ka ba ito ya ublay ba in discuss ubo try jing ito ginya pa shwa ya ka te ka benta ka baning kong ka bong tulong ba on penman bo na pi ya ka jing e ba ya ka jing suk ka te ka lanyam orang ibisar na ka rukom tho ha ka Greek kalau kamjo tek le se kambalong ning kong Petros iway ar Mura Petras utho ya ka johi ke bola tho agesti bening kong. Ki Greek habakran sepang jong jingkran ai kublai. Ki penan kam ken da ka tin charian ka bamot kublai kat ba ki Greek pat kat ba ki Hebrew pat ni ki Jew pat ki penan kam da tin shalom habaki tho shiti ben kublai ki penan kam da ki tin. Ki Greek charian nang ta ki Hebrew pat penan kam na tin shalom. Para bidai bagi Kristan patung ingin kemar gini, bagi nong tok Kristan men berim, lene ki po yang kita setengah bertumai, gila penkelai kita ketin carian, saya ketin karis ke umut ke jinga namar baka ketin kublai ke dan ke jinga day ken baka ketin jinga nene ke daung saya kaya ke jing tok jung after Paul, usong ken ke jinga ber ke jing sok Kristo kan long rengkat lembat pi. Mar la shim style nak kom tok jung ki Greek, plus lang bat jong ki jong kijur kumjo. Kenyak sepang jong kene kerkom ai kublai ki Kristan ki porong shua. Ki Kristan memberim hashua le se bakinya klak no na la kalenti ki melen man yubu iwe ka jinga da jong ka jinga jong blan uksala se aba mangale se ngai kendo ya pastor warisan shua dia ka banginya klak no ini lagi jong kalenti nginya kedop andang ledek nya kedop kin bat ha kata ka jing kedop nyo to ka jinga jong blai ka long kat lema pi kata ka baki Kristan di jule kan ha gini gisngi menta dan ka porin yo baki le ha ka kurkom lesem de shu ka penan kam kan ka jinga jong blai ka long kat lema pi hare dan ka por baki ha baki priang ku blai na pi ai ku blai pi yo hero utra ango utra ni ho kam lang was ni pin ong hata kurkom jo Harai kam long ka basni ro pindan kam na kar komle ken jong ki Kristan ko spa snem ka baningkong pan bu ya iway pat ha ka je no ha ka je jong blai ka ma ka je jong blai ka dei ka ta ka ek bamanga phi nyim dei hok baningin yo harai ngi yo pat pakane ka lawan ra ka jik suk ka jong ni ba blai nang ta ka ni ka lan ka ba khat do ka banginya ta menta ito ya blai bat ya jisu ba utra jong ni ite ikin ito ilong yang kini badan kamba nama bayi dan kecing day parke ke bangalakaran meneba ke ke city ke baat ke putra ke keren kot sepang juga jing dan kamben itu ya ujisu ke kentin itu ya ke bala pingkelan ke kentin great kamu ke jingtip larangi petnya ke translation jeng kasih contemporary parke ni kentin itu agak great kamu ke jingtip ke betikna Lalu ka jingtip ka badai, ka jingtip ka basisya. Kata ada ka jingmut jong kene kentin. Lapanan kam kan ya kene kentin kan. Ha ka testament ka batamai, ya ka jingtip iki ba longdon akor, bat ya ka jingtip iki ba kinjablay. Baru Petros sang ni lam nong pendan kam biang ya kene kentin kan han kong Petros nang kawan kong ar Petros nang kong khot ka balai fra ar pau. Ya ka rukom tok lingkot per ulah pendan kam kan daga kentin Greek gnosis. Ha kata kita khot ka basan du benrio bat lenong bala dekat bakat pra ken mai ni ko la ban ong bakane ka kentin itu kadai ka bakong santama ka sithi ka jong u Petras ka baar komba ka kentin jingkermen kalong ka bakong santam ha ka ningkong Petras kane kentin itu kalong ka dan kam tam ha ka sithi baar no
Jong Petrus namar beliau kuat tinggi ya ka mangikin ngien tebe ya ka bangin itu ya ukres namar balai namar hakilan di babot jong kini kisiti u Petrus ukren uto ya ka kisiti ban aji kai komno bakidai ban itu ya ukres kanang makin lat na kanu ka jingi kai bakla sa pangjong kres ka jing bam itu ka jong ya ukres ka pelong ini bangin si pedang langwer gen ya jingi kai kata hari kebau Petrus bentu hang ne. Itu ya belai baju kres. Har Petrus. Ka jingtip bati kena ne basisha kamut barbor ka jingtip basimet ya belai you know. But ya Jesus lim yong know him personally. Itu simet. Itu dalade you know. Ya kres. Omde itu ling baju no jono. Itu dalade he ya ublay but ya ukres. But itu adalah dia kan ya ukres ya ublay pidan kam yang kena ai ka bor wat ka dor jang piru kum jo. Kabai khat. So si ban bakane kan ka benta ka ka ai ka inga bangi kan ki banget ha ki sngi ki benta. Ni feel ba. Dai. Jadi nakadang yung may tuwa pa yung nikin yung bangi man eh. Upol po kulasay, punan kami ni kajuk kintin ka Petros, punan kam, hanang yaga ba, counterfeit na yung aji kay, bangit yung kabalang po kulasay, yaga ji kay, Gnosticism kan, ka mami ay kitikipon, after Paul, banyang ngele persya, wag pinan kam, ba pinito pa no? Yo, Chris. Nito yung Chris kalang kawanan kam hako gibangit. At tabi, halakas ngi, banyo ya kajing ito yung kures. Man pengkot no yung kaya tingin nyapet ikidur. Baring kong nilai kata sepang nong to ya kane ka siti kabar. Kabamot upetras li nong to ken ya ka siti. Nang ta kabar upet ito iladi baulong way. Ulong kan usyakri yung ukres ne servant of Christ kabamot ken kabakambiang baga translation kabamot umaraw yung ukres. But kat banganang plajimot kan sapang jong banwa ini kedur berpenyadai sapang umrau nyung kulis ngalai i ini kawi kedur kawi bangan i pila singan tip ka perki tama yang ka perki pek ini kedur angai ba ujiskus unum le atikur kom unum syol sempat jang ni har kom badai tat hanrei habong merau jong kulis songin long da kaman sko ba umdei da ka syapen bor nang tanya ni pulir kumjukan sa pangjang kane ba ude u pinito ide ude apostol Petrus u apostol ken jong Chris ba kakitin apostol kamot ken balapa tungin tip kene we are all sent by Jesus ngi barokah na pa no da u Chris namar kata po Matius nomor 4 tukilat ken sa kaportay ba lapa yang apa pi lapa ya pi compare pi net pi crowd compare pi teman pi kro ini compare pi rang ba ne pi contation rang ne hari lapa yang iki no kres lapa yang iki kadang ingin le balapa ini ya ka ingin le sa ka perthai poro kowe kat ba uble tau galak untin pa jungi ingin plela na ta benyelap ya gospel kom ta lapa yang apa pi ro kumjo Wakado kani. Knowing Jesus, knowing God. Itu yung Jesus, itu rin no? God bless. Pagkat bang anang pelajimot sa pang juga niketin itu. Yaw Jesus Christ. Ngalayo kan ya kani quotation ka bang asna kata ka jingto jonga ya kani. Ngayo ini niketin, tangin niyo pulila niketin, wala kini jongaru. Way our life. But itu ya ujisu ke kam krau, but kam dan kam pan ya ke betip ya ladi, kiway ne ya ke perthai. Sama, pan itu ya ujisu ke kam krau, but ke kam dan kam ban ya ke betip ha sepang ya ladi, ban ya ke betip ha sepang jeng kiway, kasih tu nak pam tip sepang kiway. Ani kajing bang tapi ya kajing keren jika naju nilai sistem melawan rak you know kaskor jeng kala penhek kaskor hati banyak sengau. Ndera nang tasa si pang pat sa ailat utlit jengi kum tu utlit persen penmi si pang. Iku atip ha pang jeng kiwei.
Pergi kuatip harus bangjo ke pertai. Tengah daw ke pertai sosial media mentap. Kuatip lot. Lapit ko ka news skaway. Lapit na po usulong time la kuapit so umopor ong kumno no sanima ong kumno. Dai jaga jo ka news. Hatu kamlong kumta. Hari kamno par chapang jong ka jing kuatip yo Jesus Christ. Akan ka senam. Namar ba ni hapan pelik school no yukon meningkong. Kat ba ni nang pinkrek na gamta kata ka jing pin let school you. Ngasyam ya kane ka jing perkat halamar way. Ngasong banga perkat ngong hadukan nera. Ngahap banlek tang na kabanta ya ka ba ngahap po school you kon. Ngam salya kalut kat no. Ngam salya ra ko ong ka school pihapan tit ka uniform. Ngam salya kat no ka baikot. Ngam salya la se ya ka bang ngin hap ligbo school na ni se kamat lay kru na ginang ret kon lay pi badan kon ret tar pilaya ling ba ka ta pitip ha. Him salya. Nay. Das la bro. Let back. Ngala perkat bahas pangjung kita. Tang na kabenta bakintip ganya kajing start pertanya pelutnya alut ke bot barakot kajing donjong ni barakot. Kamno pat Jepang Jesu. Kamno pat Jepang jong kene. Tinjong belai kamno. Ah. Kenapa keli le dia para mangit hangnya. Ngana syong keren badi kurim jengaru Jepang jong kene ngobet. Ngina ban perekan pa kene ngipin bor ikon. Tem pulit kop ya sempat ya tit kemudian ndera. Ladam dere mapiteng kumangal si la sadak teng namar bangile jitu. Hakim no patang nok tinjung play. Ken mau ne lapo ya peneng ngasayam Jesus ngoto. Maka batip iki jong kan ke pertai bejong kiwei bejong yala di kam dan jing mintoy roya. Lada pimpat itu soayu taken. Unong punem unong sis pa baru blay jong pi. Kadang kentu pi. Ha kadi ke balang. Nyapin biang nam tajung pi pinyo ji kai mini tu yo ni ken yo ba pi pi mane. Syem ke kabu ye ke ba pen let sikum ni ji kai pi kwalen ling ba jing Bible kalen sulat. Pentip ha. Ba khala long ba nyiut. Nyiut. Bakumta umlap kumta. Na day pat habi day berka jington kam jing ki kon just school pat pelato. Nara sakot le na kumta bakile da kali wuwat. Dera. Kumno pat. Habi day bat ka jing itu jong pi ukres. Ka jing pen itu ka jong pi sala ki kon ki ti baka yeng kasam chapang ni ukres. Ko gi banget. Lara pim kelab mut mental na pim kelab mut. Ini perkat bahas pangjang kene. Kat badang kot minta. To wat pen ela ka donut pen kelah. Ayo were pi. Tu gin kit kya bang ni tuai. Ya saat merkeliang nam tajong kene bang ni ken. Unius na mementa pananis kemat. Dengan komplit jumut bahawan itu yo kures. Banyak ka bang itu yan ore no. Dan lagi ni kinjat sungai yang keli. Namar ngam dalakan mangken mau kertong belek ngomong mana belek pimpet news yang ngahap kia la kia tipai kertong bende nang ta uta ne ana la pois kitinjung belai patang ko ke khorom la dan ke pole tang de pat dawai rum tresho namar beli lalem wer kecil kali kenang kumna pi itu yo tahu pi onga it yo am kwa ye ke bangan terlut ha ke janmet tang ba kwa ye ke bangan khot je pi nong to ini perkat pa habe David kane ke namar kalong ke badan kam aga jim songi to bleng ker kruy di kinten bawan air ke jing sneng ke bakrau yang pin ini skmat to men sem ko ken maru iki di jingkai amen